بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھنسی واری اسیگی مری صوبہ سرو تراغمت ہوئی صوبہ پاندو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام اہل بیت کی میوئی سنگدہ اسلام کی پاوزیل تھنگن گھربہ متنگدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا مہا کی اتھوئی بمروب سنگبو رحمت کبرا نعمت عظما اسیگی مائکیدہ چنگسل لگنبا مروب مپانگ سنگبو کوسن بپام لکھی پمن مکی اہان بدا صدیق کے با اخلاص محب با اختصاص رفیق قدیم ولی حمیم حیبدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام کی بارتون توکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا نصیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اسلام کی متانگ دا حیرک پگا کھنتھبا چنگنبا چینبا امت یاودنا مروپنا کورکلبا لمبی ادو لبیک ہائیکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اچمبا البدا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھموئنا ننگسینا مپنگ فانا انسنکی اسمنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا ایمان پورکلے ادوگا پنتھبت تودنا اسلام صندوق پگی مائی کئی دمائی اونسن کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مننگ مکھا تمبا عزت وانگبا تھاک وانگبا مسک امنی اہان بسروکتا ایمان پورکلے ننگسیبر نبی کی مکھوت مکھونگ اویدونا ننگسیبر نبی کی پانگل اویدونا متم چپدا ممیگم لوینکی مہاک مسا امدی مہاک کی پنسینا تانسنجرک پا خودنگ مکپو دین اسیگی دمکتا تھموئی سینگ نکا تھوکیبا می امکھکتنگنی مرمسنا مہاک پو صدیق اکبر ہائنا منگتول پھنگی بنی مہاکنا اسلام دا چنگلک پگا مہاک کی مروک مپانگ سنگ دا دین کی دعوت توبہ ہوکی مہاک کی تبلیغ تگی اہان بدا ایمان پورکھی بسنگ ادو دی حضرت عثمان بن عفان زبیر بن عوام عبد الرحمن بن عوف طلحہ بن عبید اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم ہائی ربا میوئی سنگ اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برطون توربا ادو دگی لبیک حرکی بکانگو سنگ نے نصیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناکتا متھکتا منگ پنجکھریبا صحابہ کرام سنگ اسیب پودنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چتکی پم نمکنا اسلام دا چنگسنگھی پن امتا اوئینا نماز سنمنکی مسکی متنگ دا اکوئی کوئی دنا میوئی کیا امسو اللہ امدی رسول دا ساکھی پیردنا مسلمان اوئیکی اہان بسروکتا ایمان پسلک پدا یاوکی با صحابہ کرام سنگ ادو دی ابو عبیدہ عامر بن جراح ارقم بن ابی ارقم مزعون بن حبیب کی مچا اہم عثمان بن مزعون قدامہ بن مزعون عبداللہ بن مزعون عبیدہ بن حارث سعید بن زید بن عمر بن نفیل فاطمہ بنت خطاب اسماء بنت ابی بکر خباب بن الارض عمیر بن ابی وقاص عبداللہ بن مسعود بن القاری صلید بن عمر عیاش بن ابی ربیعہ اسماء بنت سلامہ خنیس بنت خزافہ عامر بن ربیعہ عبداللہ بن جہش ابو احمد بن جہش جعفر بن ابی طالب اسماء بنت عمیس حاطب بن الحارث فاطمہ بنت مجلل خطاب بن حارث فقیہہ بنت یسار معمر بن حارث صائب بن عثمان بن مزعون رملہ بنت ابی عوف نعیم بن عبداللہ النحام عامر بن فہیرہ خالد بن سعید بن عاص امنیہ بنت خلف حاطب بن عمر ابو حذیفہ بن عتبہ واقد بن عبداللہ بکیر بن عبد یالیل خالد عامر عاقل ایاس عمار بن یاسر سہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہم ہائربا میوئی سنگ اسی اہان با اسلام دا چنگلکھیبا سنگی مننگ دا چنکھیبا میوئی سنگ نے تراغنی سوئی صوبہ پندو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہائے کاروبار کی دمکتا ای بسرا چٹلمی نوم بسرا بازار دا راہب امنا اسمنا لاورمی میام لک اسدا ہر میں مکادگی می یاوربدی تھوپی رکو ہائنا متم دا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نا ای مکادگی لاک پنی ہائی بیرمی راہب ادنا ہنگ لکھی مفہم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صافونگ لک لبرا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نا ہنگی کنانو احمد ہائی بدی راہب نا ہائی رکھی عبداللہ بن عبد المطلب کی مچا تھا اسدا مہاک صافونگ گدبنی ہر میں مکادہ صافونگ گدبنی نونگ نلائباک اویبا نخلستان امگی مائکیدہ ہجرت توگنی امسونگ مہاک آخر الانبیاء امدی ارویبا نبی اویگنی نکھوئی تنگوئی نرگا لیہوگنو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نا راہب کی وفم سنگ ادو تابگا کھورانگبا اما فاوردونا خودکتا مکادہ ہنکی یوبگا میام دا انوبا تھودوک اما توک لبرا ہنکی میام نا کملکی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا مصحابو نبینی ہائی نا فوندوک لے اما سنگ ابن ابو قحافہ ہائی بدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مہاک ادوسو محمد کی متنگ انکھے ادو کی متنگ دا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نا پنتھبت تودنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مناکتا چتکی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا مہاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناکتا پودنا چتکی اما سنگ ایمان پورکھی ایمان پورک لبا متنگ دا بسرادا راہب نا ہائی ہو بوہی خودی مقدو نقصیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تمکی تراغا ہم دوئی صوبہ پندو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام
Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu na hai aina Islam da changdringai numit humni gi mamangda mangla nama asumna mangi madudi ai yamna mamba mafam amada leirammi yamna mamba maramna posak ama phawba uba phanglamde kudakta aina mangal ama uba phangi aina mangal adugi manakta changsinba matamda aingondagi hana Zaid bin Harisa Ali karramallahu wajhahu amadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na mangal adugi maikaida mangjil thana changsin khiba urammi madugi matungda aina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi manakta chatlaga hangki nahakna karamba posakki barton piribano haina nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na hairakhi aina nahakbu Allah ama khaktani amadi ai mahakki rasulni haibagi sakhi piba masigi barton tauri masi tabaga khudakta aina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hairibo phamsing asiga loina ai islam da changki taraga mari suba pandu Khalid bin Sa'id Ibn al-As ki Islam Khalid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu na Musalman oidringai mamangda mang ama asumna mangi madudi mahag yamna pak chawba amadi yamna luba maigi kongut amagi manakta leplammi mahak ki mapana mahak pu maikol aduda inthaba pamlammi tanjaduda Muhammad sallallahu alaihi wasallam laktuna aibu tunglomdagi chingkhatkhi mangphang na baga mahak na hai Allah gi kasam manglan asi achumbani haina mahang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu gi manakta chattuna mangi wari adulirammi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na hairammi Allah na nahaki damakta afaba pamlibani mahak adu Allah gi rasulni mahak ki matung illu Islam da changsillu insha Allah nahak na Islam da changduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi matung ingani amasung Islam khakna nang bu maikol da tabadagi kan bigani adugi matungda mahakna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi manakta chatlaga hangat chakhi nahangna ikoi bu karamba posakki maikai da kauribano haina matam aduda Muhammad sallallahu alaihi wasallam na habirakhi ad'uka ila Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu takhla ma kunta alaihi min ibadati hajarin la yadurru wa la yanfa'u wa la yadri min 'abdihi mimman lam ya'budhu haibadi aina nahak Allah gi maikai da kausilli adugumlaba amakhakta oiba mahakka manaba kanasu laitaba amasung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahakki banda amadi rasulni nahak bud ki puja tauba thadoku makhoina awabasu kanabasu pibangamde amasung makhoibu kanana latli kanana latti haiba masisu khangde masigi matungda mahakna sakhi piduna Islam da changsinki Khalid bin Sa'id na Islam da changkhre khangbada mapa Said na mabu tamthina phobikhi makokta sajai kaiba makhai thomki aduga haiki nangna kanglup asigi mayokta leiba Muhammad ki matung illiba aikhoi gi mapu singbu aran bani hairiba aikhoi gi ipa ipu singi irat thauni bu lamukna bani hairiba masi taraga Khalid na hai Allah gi kasam Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hairiba khudimak achumbatani masigi matungda mapa gi asaw bagi ngamkhai leikhidre akam apet kaya haiduna macha Khalid radhiyallahu ta'ala anhu mayum dagi tan thokhi asum din gi masum lang gi damakta mayum thadoktuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi manakta chatkhi nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na mahak bu harau tayam okshin ki amadi awang batha ki izzat bibikhi taraga manga suba pandu dare arkam da musalman sing na punba nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na nabuwat phanglaba matungda mari mata amadi marup mapang sing da Islam gi barton tawba hauki tapna miyoi kharana Islam da changba haurakhi asum na apikpa kanglup ama farakhi madugi matungda iman pusillaklaba miyoi sing na Hazrat Arkam radhiyallahu ta'ala anhu gi yumda pullasi haina khannaki Hazrat Arkam radhiyallahu ta'ala anhu mahak asi ahan ba musalman oirakhiba singda tare suba na taraga tara suba misak amani mahak ki yum asi kuhe safada lairammi Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na iman pusallaktir ngai mamang phauba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amadi sahabai kiram singi punpham dare Arkam da oikhi Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na Islam da changlaklaba matung dagiti musalman singna punning ba mahom da punbangamki taraga taruk suba pandup Fong na dawat tawbagi yathang chahi ahum phawba nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na lot na miyoi basing da Islam gi barton tawrammi chahi ahum gi matungda phong na miyoi basing bu Islam gi maikai da kausinaba Allah subhanahu wa ta'ala na yathang tawrakhi maung asumna yathang asagi matungda nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na safa chingdol da kakhatuna Quraysh ki miyoi singbu maming law duna kauki mayam punsilaba matungda nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na haiki Karigumba aina ching asigi nakalda lanmi kanglup amalai nakhoi gi nathakta landaba pami haina hairabadi nakhoina aigi ofam asibu thajagadra haina hangki miyam pumnamakna amata oina nahakpu aikhoina achumba haibagi mayokta udri aduna chingnaba laitana thajagani hairakhi matam aduda nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na haiki aina nakhoibu ki halli tamthiba azab amadagi masi tabaga Abu Lahabna hairakhi nangta mang taklo taktumlo masigi damaktara nangna ikhoibu punsilliba
مسیگی متونگدا ابو لہب کی متانگدا اللہ رب العزت کی مائکیدگی تبت یدا ابی لہب وتب ہائربا سورت اسی تھارکھی.